ngày tí pram khai đọc là ngày bóng ônนี่คือเจ้าประเภทต้องขมายยูวีได้บองก็กระมองโยเตยกราบาตระแต่มีตำหมดับบูนไม้บาทคนหนึ่ง30 เมตรยังไงบูนไม้คน30 เมตรจังกระบะน้องกาบอสคือยังบอสแบบนึงของบอสนะยังđã chơi đã chơiยังนึงกระดาษมันchơiได้đã chơi là hay đãกระดาษมูลนี่คือบ้านปีตองมูลยังไงต่อมายังจับดำตีนอยู่ประมาณปีใหม่สมาคณีบ่าจังตีบุญปรามดองtới về rồi dàiอย่างนั้นนะบ่าให้รับประเภทตองนี้บ่าสวัสดิ์ทนรอยังปลา5 ថ្ងៃกับบ้านบ่าจะระบังថ្ងៃกับบ้านกระบาดกอบในห้องใดกับบ้านนั่นไงทำไมยันนี่คือการทอดจูงปนตุสนาเมนเทนบ่าซาแต่มีปัญหาสุขภาพได้ไปหลัง5 ngàyบ่าจะได้ทำการทอดวิดีโอจูงปน5 ngàyได้บ่าได้ไปเสียมเรียบ5 ngày ông ôn và tập về những tới ban thọt cho ông ôn này là 4-5 ngày này cứ chân ra mà đông và trong ngày này cứ ban mà thọt cứ như ban tu cà phơ tòng bay đông tại miền tầm hông muối 30 mét chưa được không và anh ấy cao bị chư máu cứ màu pi màu phơ tầm thom rồi và tôi thấy là phơ rối cho pe bây nhiêu mà là ngày giờ nát đó cứ phi dân phơ cho ông ôn là toàn pe bên lia nè tuổi pet rong trăm dương phải buôn mạo nghề ở bên hàng ok rồi giờ bồn vậy đi với dân ô ta một phay mai tiền mùi tiền và bên này mùi hai và